Naku ke guys lokhu abakubiza nge-recycler kusazoqala ke ukwenza okudume ngazo. Umshini ongibana nje wena imbi lento, and if ungayi-understand kahle imishini yasenkontrakini ungasho ugqibe uthi i-grader. No, akuyona i-grader, ayinayo iblade le ngaphansi, ina something like i-roller. Eyi, lo mshini onamandla kakhulu lo. For now ndizokuveza okukuncane endizokuveza ngawo, kodwa ke okubaluleke kakhulu kubaluleke ukuthi ndiwuveza sowuphelele. Lo mshini ukwazi ukusebenza, ufumanise ukuba kune-truck enkulu, lama truck esithi ngama-horse and trailer but eyi-tank, bese kuba khona kwelinye icala itanki yamanzi, i-truck le enetangi lamanzi. Le mishini le ufumanise ukuba lama truck la oyi-2 aba ku-neutral if usebenza lo mshini. Uyaphusha, uyadonsa ngemva, kuye kube yi-bishaman. Kwelinye icala kuna something ekuthiwa i-bishaman. If uyawubona njengangokwenzani, uyagxumagxuma uzothi usuka ubeka i-drum phansi, uzokubona ukusebenza kwawo nendlela o-powerful ngayo lo mshini. Kuninzi kakhulu oku-interestayo ngawo, kuninzi kakhulu oku-interestayo ngayo. Ndizothanda ukuthi sifunde, and emasentini if u-operator lo mshini awehlukanga emntwini oye eyunivesithi. Lana ke kwa-construction thina imali siyayidla kakhulu, siyayidla kakhulu imali.